nubwo utaba mu itsinda ry'ab'ingenzi hano ukaba ufite undi murimo ukora, ariko ukuba kubw'ingenzi muri wowe mu buzima bwawe. Kubera iki? Kuko twumvise yuko ab'ingenzi ntabwo ari benshi, kubera ko uko isi igenda ijya imbere niko abantu bagenda umwe wese ahugira mu bye, kubera ko Satani agenda abantu bashyira mu nguni, umwe wese mu nguni ye, akabikoreza ibibazo byinshi no kumwereka yuko agowe, kumwereka yuko akwiye kwirwanaho, kumwereka yuko bimukomeranye, kugira ngo abantu bose bafungire mu kwiganyira. Kandi umuntu yiganyira ntashobora kwinginga, ahubwo akwiye kwingingirwa nawe. Tumaze rero kubona rero iby'umwinginzi, iyi ngiyi uko Imana ishaka. Tumaze kubona impamvu Imana ishaka ab'inginzi. Rero turashaka kureba rero n'ibiki rero uno munsi by'ingenzi tukwiye kwingingira. Le besoin criant d'intercession. Impamvu nyamukuru. Turahera ku mahanga. Kubera iki? Kubera ko biriya bibiri byose biri mu mahanga. Israeli iri mu mahanga, itorero riri mu mahanga. Turahera rero ku mahanga. Kubera iki amahanga dukwiye kwingingira muri iki gihe kurusha n'ikindi gihe cyose? Kubwiye impamvu, kuko nta gihe na kimwe amahanga atigeze akenera ko bayingingira, ariko iki gihe turimo harakeneye cyane kwingingira amahanga kurusha ikindi gihe cyose. Kubwiye impamvu, ni ku mpamvu namwe muzi mubona, ni ukuvuga ngo mu mateka y'amahanga, amahanga ageze mu bihe bigaragaza yuko nta nzira ihari mu maso y'amahanga ku bijyanye no kwivana mu bibazo. Twebwe rero nk'ab'inginzi, tuvuga ngo nk'abantu bitwa abatambyi, mumenye icyo biri tubwira mu bya Yohana igice cya mbere ku murongo wa 5. Uravuga iki? ni ukuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na Se, icyubahiro n'ubutware bibe iby'iteka ryose. Amen. Amen. Bya Yohana 1:5-6. Yatwejesheje amaraso ye ibyaha byacu, aduhindura kuba abatambyi. Aduhindura kuba abatambyi. Kandi twabonye mu isano rya kera, umutambyi ni umuntu ki? Imana imaze gucungura Abisirayeli yashizeho ubuturo, ishiraho n'abakozi b'ubuturo aribo batambyi, n'Abalewi bafasha. Hanyuma Umwisirayeli wacumuye ku Mana yazanaga igitambo cye akagereza abatambyi, kuko Imana yavuze ngo mbahaye amaraso ku gicaniro ab'impongano y'ibyaha byanyu, amaraso ahongere ubugingo bwanyu. Kuvuga ngo rero hari abatambyi bafite umurimo rero utuma uburakari bw'Imana butisuka ku bwoko bwayo, ahubwo Imana ishyiraho mekanizme, inzira yo kuzana imbabazi zihesha amahoro umunyabyaha. None Bibiliya itubwira ngo dore mu isano rishya, nubwo tutagitamba bya bitambo bivugwa amategeko ya Mose, kuko Yesu yabaye igitambo kimwe rukumbi gikuraho ibindi byose, ariko ngo yaduhinduye kuba abatambyi. None dukora iki nk'abatambyi? Nimba twebwe twaramaze kwemerwa n'Imana tukaba abatambyi b'Imana Data, tugere kumenya ko duserukira abantu b'Imana.
ese dufite inshingano zo gusengera amahanga? Nibyo Pawulo avuga. Amen, haleluya. Mwageze Timoteyo wa mbere bice 2. irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose. Stop, tugende buhoro. Kwingingira abarokore, abantu bose. Bose nabaki n'amahanga. No kubasengera no kubasabira no kubashimira. Ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago. Tukiraho kwingingira abantu bose, hanyuma gatavuga ngo cyane cyane abami n'abatware. Kubera iki? Kuko nibo bafite decision, nibo bafata ibyemezo. Nibiba bibi birazana ibyago, nibiba byiza birazana amahoro. Amen. Donc ce sont des instances ayant le pouvoir décisionnel. Ni inzego zifite ububasha bwo guhitamo ibizazana ingaruka ku bantu bayoboye. Niyo mutwe kubingingira, kubasengera. Twubaha Imana kandi twitonda rwose. Ibyo ni byo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Amen. Amen. Hano turayibona. Dukwiye rero kwingingira amahanga. Abantu bose bari mu mahanga, ariko mu buryo bw'umwihariko tukingira abayayobora, kugira ngo Satani ntabe inspire, ahubwo Imana ibahumekeremo, bashobore gufata amadecision meza azagira ingaruka nziza. Amen. Nk'uyu mwanya Joe Biden aracyayobora Amerika, nafata icyemezo cyo kurwana n'Ubushinwa kubera Taiwan, ingaruka ni zihe? Intambara y'isi. Mubyumva se? Nafata icyemezo cyo kubombarda Iran, ingaruka zirakomeye. Nafata icyemezo nk'abakomeye muri OTAN, wa muryango w'ibihugu by'Iburengerazuba wo kurwanya abanzi, icyo gihe ari Uburusiya. Noneho Amerika igafata icyemezo, bariya bagiye bagafata icyemezo cy'uko OTAN itera Uburusiya. Ingaruka ni zihe? Intambara y'isi. Nabyo niyo mpamvu Pawulo avuga hano ngo mwingingira abantu bose, ngo cyane cyane abami n'abatware. Iyo bavuze abami mvuga ngo ni abaperezida n'ibiki, kuko nibo bafite decision, nibo bafata ibyemezo. Hari igihe kimwe mu 1963 ndibaza, niba nibuka neza. Ubu ntabwo tuba twicaye hano, hari ikintu bita la crise des missiles de Cuba. Uvuga ngo hatswe gato Uburusiya na Amerika biterana intwaro za kirimbuzi. Mwabizi? Kubera misile Abarusiya bari bashize muri Cuba zireba muri Amerika, kubera ko Amerika nabo bari bashize iyo no hino mu Burayi na hehe. N'akantu gato gusa kabujije ko barwana. Abo twe turazi ko ari Imana. Mvuga ngo iyo biba, kuko bose ni puissance nucléaire, bafite za bombe nucléaire, iyo biba ntabwo tuba twicaye hano. Isi nta muntu bakiriyo. Wabizi? Bayita crise ya missile za Cuba. Ni ibyo rero bene data.
ni ukuvuga ngo ni ikintu gito gusa satani ashobora gukoresha mu mitwe y'abayoboye isi bakayiroha mu kaga. Nimubone muryama mubyuka isi ikimeze uko imeze n'ibibazo byayo ariko ikaba igihari. Iyo mvuze isi ni ukuvuga abantu bari mu isi. Ntibibaze ngo ni ibindi, ni ukuvuga ko Imana iporoteja. Nubwo bafata ibyemezo bimwe na bimwe ugasanga bizanye intambara, ndavuga abayobozi b'isi, ariko Imana ntigenda iporoteja. N'igihe hagiye havuka intambara ya mbere y'isi n'iya kabiri, ni Imana igiye kugira ngo abafite gahunda yo kurimbura isi ntibatsinde. Ndio ndavuga nka Hitler. Murumva rero amasengesho, kwingingira abantu bose batuye ku isi, cyane cyane abami n'abatware, donc abantu bafite decision ku buzima bw'abantu. Amen. Rero ni ukuvuga ngo rero ab'inginzi bafite inshingano zo gusengera amahanga. Icyambere twabonye ko ni ubushake bw'Imana yuko amahanga yingingirwa. Icyambere ni ubushake bw'Imana. Icya kabiri ni uko amahanga data yahaye Kristo, ntaya Kristo. Zaburi ya 2 umurongo wa 2 kugeza ku 8. Amahanga n'ayande, n'aya Kristo. Amen. Kristo ni uwande, ni uw'Imana. Ibya Kristo ni ibyande, ni ibyacu. None ntiwumva se? Ni ukuvuga ngo rero tukwiye kwingingira amahanga kugira ngo ave mu nzira ya sekibi. Amen. Amenye umuremyi. Nubwo mu buhanuzi tuzi yuko amahanga kuza ku munota nyuma azahitamo gutera Imana umugongo, ariko tukwiye kwingingira ngo muri yo hagenda haboneka abagarukira Imana. Soma Zaburi. Ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo? N'amoko yatekerereje iki iby'ubusa? Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Bati reka ducagagure ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, Umwami Imana izabakoba, maze izababwirana umujinya, ibatinyishije uburakari bwayo bwinshi. Iti ni jye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni umusozi wanjye wera. Ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, n'abo ku mpera y'isi ngo ubatware. Amen. Amahanga yahawe nde? Umwami Yesu. Iyo ni rezo ya kabiri cyangwa impamvu ya kabiri twe kwingingira amahanga nimba turabinginzi. Imana ishimwe. Haleluya. Tukiri hariya ku magambo Paulo yahuguye itorero, Timoteyo wa mbere ibice 2 twasomye ntabwo twasoma. Nayo ndababwira misile za Cuba, sibyo? Nayo ndababwira ukuntu isi iyo Imana idaproteja umutwe wa Kennedy ni perezida wa Amerika muri icyo gihe. Amen. Haleluya. Bari kwinjira mu ntambara. No, bayita la crise des missiles de Cuba. est un affrontement diplomatique et militaire qui oppose les États-Unis et l'Union soviétique. Kwa rwangana kwa Amerika n'Uburusiya babukiri leta zungu z'abasovieti du 4 octobre au 22 octobre 1962. Itariki 14 ukwezi kwa cumi kugeza itariki 28 ukwezi kwa cumi 1962. Les deux grandes puissances s'engagent dans un bras de fer au sujet des missiles nucléaires soviétiques pointés en direction du territoire américain depuis l'île de Cuba. Cette crise conduit les deux blocs au bord de la guerre nucléaire. Ngo
habuze gato barwane, umwe wese afite imbaraga za kirimbuzi. Ni ukuvuga ngo abanyamerika bari kurimburwa, abarusiya bakarimburwa, n'abatuye isi bakarimburwa. None ninde wakinze? Ni Imana. Ibyo ukwiye kubimenya. Ni ukuvuga ngo itariki uwo mwaka 1962 ni ukuvuga ngo byose biri kurangira. Mwabibise abavutse nyuma y'itariki ntibari no kuvuka. Mwebwe mwavutse nyuma y'itariki ntimwari no kuvuga ko mwari kubura aho muvukiraho, abo muvukiraho. Mwabibise egeye tuvuze Imana, hari abantu batumva mu mateka ukuntu Imana igaragara muri intervention yayo. Rero iyi crise ya missile za Cuba ni Imana yahagaritse intambara nucléaire. Ubu ari ubushamirane hagati ya Pakistan n'Ubuhindi. Pakistan n'Ubuhindi byavutse ejo bundi. Kubera iki amahanga ahagaritse umutima? Nuko biriya bihugu byombi ni puissance nucléaire. Pakistan ifite bombe nucléaire, Ubuhindi ifite bombe nucléaire. Murabona izi ntambara ziravuka à gauche à droite. C'est terrible ça. Byo bije ejo bundi nta n'iminsi ni nk'ine itanu gutyo. Pakistan n'Ubuhindi. Kimwe cyateye ikindi, yateye ikindi, ariko ntago bakora kuri bombe nucléaire kandi barazifite. Ibyo ni byavuba, tarongera guhura hano. Mu bihugu bitunze intwaro za kirimbuzi, Inde irimo na Pakistan. None barashamiranye. Bana gushamirana gusa, bararwana. Nuko amahanga avuga ati nyabuneka musigeho, kuko ni ibihugu bifite puissance nucléaire, bifite bombe nucléaire. Kandi mu ntambara izaba ku isi izatuma Yesu agaruka, bazakoresha les armes nucléaires. Izi ntwaro bafite za kirimbuzi bazazikoresha. Ariko ku mbaraga z'Imana ntabwo abantu bose bazarimbuka. Imana izagarika ubukana bwazo, kubera ko gahunda y'ingoma ya Kristo y'imyaka 1000 nishobora kuburizwamo. Kristo akwiye kwima ingoma ye. Amen. Kandi akwiye kuba harimo abantu bakiri mu nyama n'amaraso, hamwe n'abazaba bavuye mu ijuru, abera bose bazaba bari mu mibiri y'ubwiza y'umwuka. Ariko hariho abantu bazaba bakiri mu mibiri y'inyama n'amaraso, n'abazarokoka iyo ntambara y'isi. Amen. Nusoma Timotheo wa mbere ibice 2 umurongo wa mbere kuza ku murongo wa 5 kumanuka, uzaje wibuka umwaka 1962. Amen. Yuko Imana yakijije isi intwaro za kirimbuzi gukoreshwa hagati ya Amerika n'Uburusiya. Amahanga rero tukwiye kwingingira. Ku mpamvu ya mbere ni iyihe? Kuko Imana iravuga ngo irashaka yuko twingingira abantu bose, cyane cyane abami n'abatware, kugira ngo tuwe mu mahoro, dukiranukira Imana, tutabona ibyago. Niho Imana rero nishaka ibyago. Ni Imana y'amahoro. Amen. Iyo ibyago bije ntabwo ariyo ibishatse. Icya kabiri, twabonye ko amahanga data yahaye Kristo, kandi ibya Kristo ni ibyacu. Rero nituguma no kuri ibyo bibiri gusa, turumva ko dufite inshingano zo kwingira amahanga. Noneho mu buryo bw'umwihariko ibihe turimo, amahanga akeneye abantu bagara mu cyuho bakayingingira Imana kugira ngo umucyo wayo ukwire ku isi. Abantu bagendera mu mwijima, batwazwa na Satani, abatwaza igitugu, akabakoresha ibibi, umucyo w'Imana ubagereho, bamenye Imana bayihindukire. Amen.
tukiri ku mahanga mbere ko tutangira kwinginga, ndiho ndabibutsa ibyo namwe mubona. Erega nabyo mubona, murabona isi ko irwaye, sibyo? Niho bwa mbere aho abantu bangaye 3-4 bagenda hariya bagahita bapanga gahunda yo gukora virusi. Bakora virusi muri laboratoire bakayirekura. Uko Abanyamerika barafunga amakuru y'iriya covid. Ya covid ntabwo ari virusi isanzwe, ni virusi yakoze muri laboratoire, none igahagarika ubuzima ku isi ku nyungu z'abantu bake. Rero ubu hari amakuru avuga ko hari risike yuko abo bantu runaka bari barategura indi. Bwa mbere isi igeze aho. Urabona aho tugeze. Kubera ko kuvaho bakoze intambwe mu kumenya icyo bita l'infiniment petit, mu kumenya kwinjira mu kantu gato cyane kagize ibiriho, la matière. Bakinjira bakagera kuri cellule, akaremangingo bakakinjiramo, bakagera kure. Urumva ko bafite ububasha uyu munsi bwo gukora ibintu bya neutralize abantu bose bari ku isi. Iyo Bibiliya bitahari ngo itubwire uko ibintu bizarangira, twagira ubwoba twese yuko twushobora kubyuka mu gitondo abo bantu ubusazi bwabo bw'abakoresheje bakarekura iki cy'abantu, uretse intwaro za kirimbuzi, bakarekura n'izo virusi. Dore covid-19 ukuntu yahagaritse amaraso isi yose, n'ubu ingaruka zigihari. Dufite icyizere ko amasengesho yacu Imana yumva, kubera ko twumvise ko ari ubushake bwayo yuko twingingira abantu bose, cyane cyane abami n'abatware, kugira ngo tube mu mahoro, dukiranukira Imana, tutabona ibyago. Kuko ngo ari umuhuza umwe hagati y'Imana n'abantu bose, nawe yabaye umuntu, ni Yesu Kristo. Rero turaza kwingira amahanga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kugira ngo Imana igenderere abantu bose bari ku isi, cyane cyane bande abari mu nzego zifata ibyemezo. Kugira ngo bigende gute? Tube mu mahoro, dukiranukira Imana yacu, ngo tuyikorere, tutabona ibyago. Ibyo turi bukore nta bindi. Amen. Umukristo kuri wese ni umutambyi, kandi umutambyi afite inshingano zo kwinginga. Dufate rero iminota 10 twingingire amahanga, duhagaze kuri aya magambo tumaze kwigaho. Timoteyo wa mbere 2:1 kumanuka 6. Amen. Na Zaburi ya 2:8. Rero twingingira amahanga rero. Amen. Fata umwanya rwose wingingire amahanga. Imana igendera abayobora amahanga, bafata ibyemezo byiza. Haleluya. Nkuko Imana yaburijemo muri 1962 intambara ya kirimbuzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete z'Abarusiya hamwe n'Abanyamerika mu gihe cya Perezida Kennedy hamwe na Perezida Fidel Castro. Tujye mu mwanya. Umucyo wo kumenya Imana ugendera abantu bose batuye isi, uhereye ku bayobozi b'isi, abayobozi b'ibihugu n'abatware n'abantu bose bari mu nzego zifata ibyemezo. Umucyo w'Imana ubagereho
umwuka w'Imana ahindura ibitekerezo byabo abyerekeze ku mahoro, kugira ngo mwami itorero ryawe rikiri mu isi ribe mu mahoro, rigukiranukira, rigukorera, ritabona ibyago. Mu izina rya Yesu turatuye amahoro kuri iyi si, turatuye amahoro mu mahanga yose, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Ngira mbasomere akantu kamwe kugira ngo mumenye ukuntu Imana yagiye intervena mu mateka bigatuma uno munsi isi abantu bakiri mu isi. Turacari muri iriya crise ya missile za Cuba. Nibura mu mitwe yanyu mumaze kumenya itariki 1962, sibyo? 1962 haswe kuba imperuka. Nuko ibyanditswe byera siko bivuga, niyo mpamvu itabaye. Bari muri ibyo bihe rero, nashamba asomere amagambo magufi umuyobozi wa leta zunze ubumwe z'Abarusiya icyo gihe, leta zunze ubumwe z'Abasoviet, iyo bita l'URSS, Soviet Union, ibyo yabwiye perezida wa Amerika yitwaga Kennedy. Muhita mwumva aho isi yari igeze. Amen. Icyo gihe wayoboraga ibyo bihugu by'Abarusiya yitwaga Khrushchev. Mwayumvise? Dore amagambo yavuze: si les États-Unis veulent la guerre, ngo nimba Amerika ishaka intambara. Mwayumvise? Nimba ishaka intambara. Yayivuze itariki 26 kwezi kwa 10. Mwabibise le 26 Octobre. Turi muri uwo mwaka nyine, sibyo? Wakangahe? 1962. Si les États-Unis d'Amérique veulent la guerre, on verra ça. Alors nous nous retrouverons en enfer. Tuzahurira mu muriro. Uwo ni perezida abwira undi perezida. Byari bimeze gute? Khrushchev abwira Kennedy ngo nimba Amerika ishaka intambara, twese tuzahurira mu rutazima. Kubera iki? Kuko nta n'umwe uzasigara. Ntabwo rero ari abantu bayiburijemo, ni Imana. N'ubu rero niko bimeze. Dieu ne cesse jamais d'intervenir dans les affaires humaines. Imana nari mwigize ireka kwintervena. Niyo mpamvu nimwese gutuye turakora ubusa. Nimubone tungana gutya isi kabiri mu miliyari hafi 9 ngo turi turakora ubusa. Yesu yaravuze ngo babiri cyangwa batatu aho batari ni muzanye ndi hagati yabo. Mwami Yesu ari hano. Amen. Vango ibintu bizagenda uko Imana yabigambiriye. Amasengesho nawe yabura ugira icyo akora. Haba mu bantu batuye isi, haba mu bayobora. Amen. Mwibuke ayo magambo wari ukuriye ibihugu by'Abasoviet y'Abarusiya, n'uwari ukuriye Amerika. Mwumva ibyo Uburusiya yabwiye muri Amerika ngo nimba Amerika ishaka intambara, aho turi mu 1962 itariki 26 kwezi kwa 10, ngo nimba Amerika ishaka intambara, twese turahurira he? Mu rutazima. Urumva? Ukiye kubimenya. Ibanga ese muri isi biberaho baraho ntibazi ibyo Imana yakoze. Nibazi ko impamvu bari baragendagenda nuko Imana yintervenye. Mwaka wa 1962 hari amadate abantu bakiye kumenya. Malheureusement abantu b'iki gihe ntago bigana amateka. C'est le problème. Kutamenya amateka ari ikintu bitwambura. Manishimwe.
amen. Nk'aha twebwe tuhita tubona intervention directe y'Imana. Kuba isi igiye rero si yindi maji ihari, si ubuhanga bw'abantu. Imana yari intervenye kuko isi yari igeze ku urabona iyo ugeze hano hariya ni isi yari igeze hano, Imana yayirokora yayigarura. Ariko noneho isi rero yagarutse ahandi, rero yagarutse aho Imana yari yayikuye. Urabona ikibazo gikomeye. Uyu mwanya ndiho ndababwira, Pakistan n'Ubuhindi biro birarwana, bafite bombe nucléaire, rezuma ntabwo barazikoraho. Amahanga ariho arakaruma ngo basigeho, kandi Ubuhindi bufite bombe nucléaire, Pakistan ifite bombe nucléaire. Uyu mwanya ku nyanja itukura, Amerika n'Abongereza bariho bararwana n'Abahuti bo muri Yemen. Yemen ikiri inyuma ni Iran. Iran nayo nimba itaragera ko iri hafi kuba yagize nawe bombe atomike. Ni ikibazo gikomeye. Israel arwana n'Abanyapalestina. Amahanga yabwiye Israel ngo akwiye gushingwa leta ya Palestina n'iy'Abayahudi bikabana ku butaka bumwe. Netanyahu yarahiye tiyo nizabaho, kandi Israel nayo ni puissance nucléaire, nayo ifite bombe atomike nubwo batabivuga, irayifite. Nabibise. Ubushinwa na Amerika biro barwanira Taiwan. Ubushinwa ni puissance nucléaire, n'Abanyamerika nuko. Intambara ya Ukraine izarangira gute? Ese ibihugu bya OTAN bizarwana n'Abarusiya? Ndazi umuyobozi umwe wa OTAN w'ubu yaravuze ngo turitegura kurwana n'Uburusiya. Ngo aho bigeze none se mumva isi igeze yasubiye aho Imana yayikuye. Kubera ibiro biraba ku nyanja itukura, twaravuze hano ko hanyura 30% traffic maritime y'isi. Urero amato kugira ngo narasweho arazenguruka Afrika akagenda kanyura Cap de Bonne Espérance, Afrika y'Epfo, aho Afrika igarukira. Nivuga ngo ni ibirometero 10,000 bindi byongerejweho ku kiguzi cy'ubwikorezi. Nivuga ngo ibicuruzwa ibyo bakeneye bigera ku bihugu byikubye inshuro 10. None bizagenda gute? Ariko Abahuti bavuze ngo amato afite inyungu z'Ubushinwa n'Uburusiya bazazireka. Ariko nibabona amato gusa Abanyaburayi n'Abanyamerika bazarasa. Se urumva isigeze ahantu hakomeye. Hari ibintu bimwe by'ingenzi bizagenda bibura mu buzima bw'abantu. Hari imiti muzajya mushaka kuri farumasi mubure. Bayibise. N'ibindi nashaka kuvuga. Rero ingaruka zigera ku bantu bose batuye ku isi. Na niyo mpamvu yatubwiye ngo musengere abantu bose bari ku isi, cyane cyane abami n'abatware, abafite pouvoir de décision. Manishimwe. Amen. Abana bawe baravuka ubu. Iyo bababaza mbere yo kubaza bari kwanga kuza. Iyo bababaza ati dore isi mubuje muyimeze gutya, babateye ntabwo ushaka kuyijyamo. Bewi none se wumva bavukira mu Yesu. Nuko nyine ibyo biri mu rwego rutari rwacu, kuko umuntu ntabwo umuntu adesida kuza. Ariko ndiyo ndavuga nk'umuntu, iyo bababaza ngo dore isi mugiye muvukiramo niyi, bataravuka bati dore babereka ishusho y'isi, bahita bati kada ntabwo dushaka kuvuka. Rero nibyo rero nashaka kubabwira, urgence hari yuko Imana irongera ab'ingenzi bakingingira amahanga. Kwanza twibaza ikibazo kimwe kwanza, mwebwe nk'abantu bamaze gusobanukirwa ijambo ry'Imana, mubona Isiraheli
yamaze imyaka hafi 2,000 badafite gakondo, noneho bakagaruka iwabo nyuma y'icyo gihe ingana gutyo, bakongera bakigarura Yerusalemu ya kera, umurwa wa Dawidi, kuva muri 67. Uyu munsi barababwira ngo igihugu bakigabanyeka kabiri, havuke leta y'Abanyapalestina, bibane gutya na leta y'Abayahudi, kandi Yerusalemu ya kera, umurwa wa Dawidi, ibe kapitale ya leta y'Abanyapalestina ivutse. Ibyo bizakunda? None bizazana iki? Ufashe gusa icyo, n'Abanyamerika suti ya Israeli, n'Abanyabihugu by'Uburayi n'Abongereza n'icyose, bose iyo bageze kuri icyo kibazo, nabo bafata uruhande rw'amahanga mu gukundana na Israeli. Ni ukuvuga ngo Israeli ubu iragenda isigarayo yonyine, kuko mu buryo bwa kimuntu ntibashobora kwisutena. Mwanyibise? Mu buryo bwa kimuntu ntibashobora kuvuga ngo Abanyapalestina ntibakwiye nabo leta yabo. Umva, ibyo ntibashobora kubisutena. Kuvuga ngo bisutene ni uko wagara muri Bibiliya, kandi amahanga ntabwo ayobowe na Bibiliya. None bizagenda gute? Bizagenda gute? Icyo gihe rero tutatubaza Bibiliya, nzakoranya amahanga yose ateriye Yerusalemu. Nibyo dushaka kubona rero. No, isomeni niyo makuru ahari. Niyo makuru ahari. Headlines y'amakuru ku mateleviziyo mpuzamahanga, Netanyahu yarahiye yuko nta leta y'Abanyapalestina ikwiye kuvuga ku butaka hari. Ngo na Amerika nayo niba kuri icyo kibazo batandukanye. N'Abongereza bavuga ngo ijambo ya Netanyahu ntago ryumvikana, ukuntu ashobora kubuza uburenganzira Abanyapalestina kugira leta nabo bakigenga. Aho rero tugeze, kandi byose bigenda bifatana rero na rusange y'ubuzima ibihugu byo ku isi biro birabamo. Ni ukuvuga ngo rero kuvuga ko Yesu yenda kugaruka ntabwo uzaba uri uravuga gusa kuko byanditswe, uba ufite fact, uba ufite ibintu bifatika yuko nta yindi nzira ihari. Amahanga ntabwo azaguma gutyo, amaherezo azafata icyemezo cyo gutera Israeli. Mwabyumvise? Kandi muri Israeli ubwaho nabo bariho barahindura kurwanya leta yabo, kubera yuko izi ntambara zizo batwara abantu babo. Noneho bagashyira, kubera uburakari, bagashyira amakosa kuri leta yabo, bakibarirwa ko ubu ntabwo ari leta yabo yateye Abanyapalestina, ni Hamas yabateye. Biriya barabyibagiwe, bababajwe n'abantu babo batwawe na Hamas, bamwe barapfuye, abandi bafite irengero, ibintu nk'ibyo. Imyigaragambyo idakuka muri Israeli basaba ko Netanyahu yegura. Ni ibintu biri komplike. Wabyumvise? Ni ibintu biri komplike, kandi bifite ingaruka ku mahanga yose. Ntabwo biba hariya gusa, bifite ingaruka ku mahanga yose. Amen. Rero nibyo nshaka kubabwira, ibyo mukora byose mubikore muzirikana ibyo, mumenye ko isi igeze mu mahina, igeze mu mayira abiri, igeze ahantu idashobora kwivana. Aho hantu birasaba ko Imana yo mu ijuru y'intervena. Imana ishimwe. Amen. Kuri icyo kibazo rero cya Yerusalemu, narangiza mvuga nti nta na rimwe iyo leta y'Abapalestina bazemera kwivuka. Bariya bahagaze ku mahame y'ijambo ry'Imana, kandi nibo bafite imbaraga.
abitwa aba ultra orthodox n'aba orthodox. Ntibashobora kwemera, ntibashobora kwemera ko basubiza imyaka 2000 inyuma, ntibashobora kubyemera. Nibo bazagenda baba isole, bisange bonyine ku isi. Isi yose bavira indimwe, hanyuma isi batere itazi ko irasohoza Zakariya 12. Niyo nshaka kubabwira. Amen. Isi ya none nukwiye gufata ikintu ukivane muri rusange ibiro biraba. Nta situation iri isole nimwe yumve kwimenya. Ngo isi ubu yose uko kwifata mu kintu kimwe. Ntabwo bavuga ngo twebwe ngo biraba hari muri Israeli ngo ntabwo bitureba, biyo biraba hari ku nyanja itukura ngo bitureba, biyo biraba hagati ya Palestina, Pakistan na Buhindi ntibitureba, biyo biraba muri Taiwan bitureba. Ni ubuswa, birakureba kuko bifite ingaruka ku isi yose, kuko isi yabaye interconnected. Isi nkuko ufite internet guhuza n'isi, niko isi ibaye nk'umudugudu nko bavuga. Ibiba hariya birakureba. Ingaruka za Ukraine zaratugezeho mu buzima, kandi tuwe na Ukraine ari ibirometero byinshi, sibyo? Ingaruka za Israeli na Hamas intambara barimo biratugeraho. Ni ibintu dukwiye kumenya kugira ngo umuntu amenye ko iri jambo ry'Imana nimuzakomeza kwitegereza gusa nk'ibintu byo mu ijuru gusa, kuko abantu benshi mu barokore n'abakirisitu bazi ko ibintu byo mu ijuru, ntabwo bazi ko ibi bintu hano biri muri Bibiliya biriho biraba hano kuri isi mu buzima bwacu buri munsi. Amen. Ko abantu bazi ko bya Bibiliya n'ibyo mu ijuru, ibyo mu isi n'ibyo mu isi. Bibiliya irimo amateka y'isi, birivuga ibyo mu ijuru, ivuga n'ibyo mu isi. Ni ukuvuga ngo tukwiye kumenya rero iki jambo ry'Imana rivuga kugira ngo tubashe kuba mu mwanya dukwiye kubamo. Tumaze rero gufata akanya ko kwinterceda, ko kwingingira amahanga. Amen. Urakomeza nawe mu buzima bwawe uzajye winginga kuko umaze kumva impamvu. Ntuzigere ucika intege ngo amasengesho yawe ntacyo yamara. Oya, arakimaze. Amen. Kuko biravuga ngo amasengesho yacu nubwo twava mu isi, amasengesho twasenze yarabitswe, ntabwo ashira. Byesho Yohana. Ibiro biratwankuraje gusenga. 5:8. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Amen. Ayo masengesho y'abera ageranijwe n'imibavu, ngo ibitswe he? Mu nzabya zahabu. Maribise. Zahabu ni symbole ya nature y'iby'Imana, kuko zahabu ntabwo iga umugesi. Amen. L'incorruptibilité, kutagwa umugesi. Numva amasengesho y'abera arabitswe. Na niyo mpamvu ari amasengesho twize ku cyumweru, Yohana 17, isengesho ry'umutambyi mukuru Yesu, none umunsi riracyakora. Kubera iki? Ko amasengesho ntabwo apfana n'abayasenze. Manishimwe. Les prières survivent à ceux qui les ont priés. Amasengesho akomeza kubaho kabone naho abayasenze bapfuye. Ibyo ukwiye kubimenya. Amasengesho akomeza kubaho nubwo abayasenze baba batakiriho. Iyo rero Satani yambuye abantu l'envie de prier, yambuye abantu ugushaka gusenga, aba yabashoboye. Ego udasenga aba yindutse inyama n'amaraso gusa. Hano bayita le monde divin, isi y'Imana. Babibise? Hano le monde animal, isi inyama maswa, umuntu ari hagati.
kubw'umubiri we ari muri isi y'inyamaswa, sibyo? Kuko bezo z'umubiri wawe nizo bezo z'inyamaswa. Kubw'umwuka umubasha kumenya ko hariho rurema, bimuzamura mu rwego rw'ubumana. Nutakaza rero, amen, gusenga ubutakaje rwa rwego rugutandukanya nyamaswa. Ko ntabwo wamenya Imana ureke kuyisenga. Bo ngo abadasenga rero Imana bita inyamaswa. Niyo mpamvu Imana navuze ngo muri Imana, ariko muzapfa nk'inyamaswa. Mwibise ko nimutakaza urwego rwo kumenya Imana no kuyisenga, muzaba muhwanye n'inyamaswa. Kuko abantu badasenga Imana n'inyamaswa, niko birivuga. Nubona inka yawe uza ngo ikinanukanya nayo, nuko ugiye nshobora gusenga, nta kindi. Ibyo ni filozofi bivuga kandi nubwo bimeze. Na Bibiliya niko bivuga. L'homme est un trait d'union entre le monde animal et le monde spirituel. Wabibise? Uyu mubiri wanjye umuhuza n'isi y'inyamaswa. Upfa nk'uko inyamaswa zipfa, sibyo? Nimba twemera ko inyamaswa ipfuye nta gisigara, irabora. N'umubiri wanjye upfuye urabora. Ikinanukanya n'inyamaswa rero nuko jewe mfite umwuka, ndikiremwa cy'umwuka. Bimbashije kumenya rurema. Nshobora kwitekerezaho jewe, inyamaswa ntabwo yitekerezaho. Nshobora no gutekereza hanze yanjye, ese hari yaremye ibintu byose. Inyamaswa nishobora, ntabwo iri capable. Imana yayihaye ubwo rwego rwo kwitekerezaho no gutekereza ibirenze, ariko umuntu yarabihawe. Kibazo rero, kubera ibyaha na Satani, umuntu yaguye hasi mu buryo abaho nk'inyamaswa. Gushaka icyo kurya, le sexe, kunywa by'umubiri, hanyuma umuntu akagumaho. Siko bimeze? Ngo umuntu yaraguye très bas munsi y'inyamaswa, akajya gukora n'ibinyamaswa zakora. Wabibise? Nta saki izajya ku yindi saki, inkokokazi ijye ku nkokokazi, ariko abantu barabikora. Umugabo n'umugabo, umugore n'umugore ngo babaye ngo couple. Mu nyamaswa ibyo nishobora kubibona. Kubera iki? Kuko umuntu Satani yaramuhinduye ikintu kibi cyane munsi y'inyamaswa, kugira ngo gusa arakaze rurema, nta kindi. Mwabyumvise? Niyo mpamvu natangiye mbabwira nti Imana itagira longanimite, murabyibuka, yari kuba yaramaze kurangiza iki kibazo. No kubera longanimite, patience est là, elastique y'Imana. Manishimwe. Nawe ubundi umujinya w'Imana wari kuba waraturangije. Ntubaze ngo ibyaha ntabwo biraga kurugi. Hekada, patience y'Imana gusa niyo ituma umunsi Imana yongera isi undi munsi. Ngo arebe ko hagira urokoka akihana ibyaha. Ariko twabonye ko na elastique nayo ifite igarukira. Amaherezo Imana izahana ku isaha yayo yagennye. Ariko mu gihe tukiri mu isi, twebwe abamenye Imana kwinginga.